lagi jatuh di depan jemuran kita lagi. Aduh, bangun bang, bangun. Ya ilah, bener-bener lah, pakai jatuh lagi lah dengan jemuran kita. Aduh, wah, udah agak siangan dikit, tinggal sedikit lagi mau jemurin pakaian ini kagak kelar-kelar. Dari tadi kita kapan masaknya. Dan jemurin mulu di sono tinggal sedikit kita lihat coba gimana sih tuh jemuran kita lah kita kata udah pada timbang asat kali, ternyata masih belum. Di sono aja angin gedenya banget lagi, tinggal 2 lagi nih kita. Lalu makan sono aja nih kagak ada kelihatan di sono kita di mana nih ya. Di sono dah ya. Yang apa sih Bang Ondel nyangkut di situ di jemuran kita lah. Woi bang, waduh kita mau jemurin. Aduh, bagaimana sih? Minggir, selalu minggir. Lagi gelepak di situ gimana sih? Mungkin kita mau jemurin pakaian nih, lihat tuh. Kita baru dapat 1 tuh kita jemurin lah. Gimana sih Bang Ondel? Ya bang. Waduh, nama kumisan baplang begini lagi nih. Aduh, weh bang, pindah merah, sono merah. Lah kita mau jemurin pakaian, yang merah sono. Tuh kan, kita kata juga apa tuh kumisnya begini amat lagi yang ditinggal di sini lagi. Ngapain nyender lagi di bambu jemuran kita? Pakai nyender di sini lagi. Lah ya. Waduh, lagi hidup. Lah kita pergi merah dah ya. Aduh, waduh kita lagi rebahan di bawah. Itu jemuran numpang kita numpang. Waduh, lah kita kirain bagaimana kalau bisa hidup lah. Ya kabur. Lah merah dah lo Del, ngapa ngikutin kita bang? Waduh, woi Bu, ini kita minta maaf. Lah kagak ada minta maaf ondel ngapain lagi ngejogrok di bawah jemuran kita tuh lah. Ilah bener-bener kita mau pergi dah. Lah jangan ngikutin apa? Yang ngikutin soal pergi merah dulu kita kata ke sono aja begini lah. Ilah pergi lagi tuh kan kita kata juga. Nih kita mau jemurin pakaian di sini nih. Lagi ngapa ikut-ikutan? Lah kita kagak tahu Bu. Ya, maafin kita Bu ya. Ya, aduh Bu, maafin kita Bu. Ya udah Bu maafin. Lah ilah lu pakai jatuh begini lagi di bawah jemuran gua. Ilah bangun. Ilah bangun ya.